Arsenal yo yahakaniye igihe Etihad gushaka igikombe, kuko abe n'akeza nta byo kuzana ku meza ibya doro cyangwa gutsindwa. Gahunda yo bashaka ni ugutsinda ikipe ya Manchester City bakayitsindira ku kibuga cya Etihad ndetse bagahita bashyiramo intera y'amanota ari hejuru. Mu mikino 15 iheruka gutsinda buri kipe ya Manchester City itsindwa n'ikipe ya Arsenal ku kibuga cya Etihad biragoye. Ikipe ya Arsenal iheruka gutsinda ikipe ya Manchester City ku kibuga cya Etihad muri 2015. Ese wowe nk'umukunzi w'umupira w'amaguru ubona bishoboka? Gusa kuri Arsenal ibyo ntibabikozwa, amateka ni amateka na n'umugabo ntihabwa intebe. Gahunda ni ugutsinda ikipe ya Manchester City bakayitsinda banayirusha ibijyanye na possession. Gusa ku busatirizi bw'ikipe ya Arsenal ntabwo bukomeje gukora cyane, bukomeje no kwitwara neza kuko match iheruka ya Sporting banganyije ubusa ku busa yari yabibanjirije bari babashije kubona igitego kimwe nacyo ari icya penalty, kandi muribuka yuko mbere yaho yari yatsinzwe n'ikipe ya Manchester City ku bijyana na FA Cup, Carabao Cup ubusa ku busa, kandi yarasezeranye na Southampton ibitego 2-1. Muri kumva ikipe ya Arsenal ku busatirizi bwayo ni ikibazo. Ese wowe niyo amahirwe? Arsenal amahirwe yayo ni uko ifite show ebyiri yo gutsinda open player ndetse na set pieces, bishoboke yuko na corner yabonamo igitego. Reka tutegereze uzacyura uno mukino, birashya bishyiraho yuko yaba ari ku mahirwe yo kwegukana Premier League kurusha. Kora subscribe ku Gitego Sports News, turabashimiye.